खुरुमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम नोक्सरी ngasi मरो पाउदा पोलिंग स्टेशन खरदा चरांग नब खर थोपनतना हियांग लमगी मरक की मिखल शांति ओइना लोशनख्रे सादा मरफुद्राग मरी की मथक्ता बोट थादनकी अवानोपो की मियामबु ताथि ताओइना तौरिबा थोंग असी अवानोपो की अपुनबा इहौ अबना मेनलैंड परा तंबिबा मतम यौरे हाइना MLA नोंथोंबम बिरेन फोंदोखरे अमदी इम्फाल मयोल मक्तदा लेरिबा मपाल कांगजबुंगी गैलरी सिंह मेंटेनेंस वाटपना मियाम द खुदोंग सादबा कया मायोकनारे पाउ संदोकना पिजरी MLA ओरंबा माइबम कुंजो लैखिदबदगी हांगदुना लाकपा हियांगलम कंस्टिट्युएंसी की मरकी मिखल ngasi पोलिंग स्टेशन खरदा सरांगनबा खर थोपनतना शांति ओइना पांगथोखरे मिखल असिदा चादा मरफुद्राग मरी की मथक्ता बोट थादनकी पाउदममा हियांगलम केंद्र की ngasi पांगथोकिबा बाय इलेक्शन असी हाना केंद्र असिगे MLA ओरंबा माइबम कुंजो सिंह लैखिदबदगिने मरकी मिखल असिदा मिरेप मंगाना लंबा तौनकी मिरेप सिंह अदुदे INC की कैंडिडेट ओइना ई दिजमनी BJP की मिरेप ओइना लैखिद्रबा माइबम कुंजो की मचानुपा M धनबीर तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट डॉक्टर वाइट राधेश्याम MSCP की TH लाइबा अमदी MPP की M अमुतोंबिनी केंद्र असिदा वोटर लिसिंग कुमरी चामरी मरफुद्रानी थोय लेबगी मनुंगदा चादा मरफुद्रा मरी की मथक्ता बोट थादनकी पोलिंग स्टेशन सिंगदा अयु अंगनबदगी हौना बोट थादनबा थोंनरकी नुंथिल अथेंग फावबा कैंडिडेट सिंगी सपोर्टर सिंगना बोट थादबा फावबा लोइबा ngainaki केंद्र असिदा कोइना चलुबा मतमदा अरोंग नोमाई खोंग पुलिस स्टेशन दा कांग्रेस अमदी तृणमूल पार्टी अनिगी वर्कर सिंगी मरकता चरांगनबा खर थोकी अदुगा सेंगमाइजिन खुनौ पोलिंग स्टेशन 1 दा BLO अमना वोटर स्लिप पाशलुबगी वहौदा चरांगनबा खर थोकी अदुबु मणिपुर पुलिस की टीम लाक्तुना इरांग अदु कंट्रोल तौकी अमरोंदा लमजाव पुलिस स्टेशन दसु नुमिदांग पुंग तरुकलम फावबा बोट थादनकी नुंथिल की मतमदा EVM मेचिन यादबदगी खर थेंगबो फावबा बोट थादनकी बनी बाय इलेक्शन असिदा BJP की मिरेप माइबम धनबीरगा थेंगनदुना वरी सानबदा महाकना पुलिंग स्टेशन 13 रोमदा लीड तौदुना सोयदना माइ पाकनी इलेक्शन कारबदी फुमलेन पार्ट अमदी कोइदुम पार्ट सेंगुट पगलोइना हक्सेल अमदी लंबी थोंग कया फगननबा होनगने हाबो वाफम फोंदोकी कोइगी ऑब्जर्वेशन दा पोलिंग ड्रामा चाटुक कोइन लिटौगुराना खली केंद्र सिगी सोथरिबा मरुना पुमलेन पार्ट से हिंकलनबा कोइदुम पार्ट कुछ सेंबीबा अदगी हक्सेल की मरमदा लंबी थोंगी अदगी प्रजा की इकोनॉमी डेवलपमेंट तौबीबा सिदा प्रायोरिटी पिजग INC की कैंडिडेट वरिबा ई दिजमनी नसु यामद्रबदा पोलिंग स्टेशन कुंथ्रादा लीड तौदुना कागनी मसी ममांगदा महाकना मिहुट ओइरिंगैदा तौकीबा थबक थोरम सिंह अदुगी महिनानी फोंदोकी इलेक्शन काबगा लंबी थोंग अमदी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पैकेट कनी हाइकी नसी इलेक्शन वोट था बचत मतमदा समाजिक खुनोदा थादबा यानी यारोयना मनुगी एजेंट मरोयना BJP की एजेंट थादबा यारोयना हरकुनी यामना अरांगबन तौबनमेदा पुलिस ओसी लाखना SP लाखना BLO दुदसो एडवाइस तौया केंद्र सिगी ओइना हरगदी हाना यमरुबा लंबी थों अदुगा मुजिमरलंददी एनवायरनमेंट का हमसानबा रेन वाटर हार्वेस्ट सितौया बदुमा स्कीम प्रोग्राम प्रोजेक्ट में पैकेज चाहिए कंजरी ISTV पाउगिदमक N रंजन अमदी नौरोइबम फिलिप्स हियांगलम अवानोपो की मियोई सिंगबु तोइना ताथि तावइना तौबिबा नुपी ओबि सिंगी काय खुमनबु महानबिबा थौदुक सिंग हेनमले लमदमसिगी सक्सु खेनबा मियामबु मेनलैंड इंडियाना जाथरिबा थौंग से कांगलुप नाइबनि हैना लवी इंडिया मनुंग द इंडिया नि खंगमंगमदबा मेनलैंड इंडिया की मियाम द परा अमा तंबिनबा अवानोपो की MP सिंग MLA महिरोई ऑर्गेनाइजेशन सिंग असोब खोंजंगमा भारत सिनबा थुंग चंगसिन मतम यौरे हंदक बेंगलोर दा मणिपुर दगी नहा अहुम तमथिना पुरखिबा ngarang delegi गुरगांव द नागालैंड की महिरो एनी फुखिबा मदिंगसी मोनिकादा मिजोराम दगी नुपी मसा अमा सिना फंकिबा थौदोक MLA ना यानिंगदबा फोंदोकी नोटिस की ओइना पुन मेहौ अमना इंडिया नि हारगदी इंडियन ओइना ट्रीट तौ हाइना मेनलैंड अथॉरिटी द खंगन मतम ओइरे थौंगसना इंडिया की अपुन बगी सकम दा सिंगरिबा सिंग द हेना मतेंग ओइखिदबा पोसक अमा ओइना मांग द तातुना लेरे लेरिबा लेबा असि एक लॉ सिंग सेमदोक्तुना अवानोपो की मियाम बुंगाक सेननबा इंडियन गवर्नमेंट न होनहनिंगी अवानोपो की ओइना पॉलिटिकल अमदी स्टेट की खेनाबा लेतरा अपुन बखुंजंग अमा जंगसिननबा गवर्नमेंट की मशीनरी अमदी सीनियर लीडर सिंग तानदुना मा की मार्केटिंग सोंगम थाक तो होनगनी हाकी Handle enough is enough. Yam Hansel Crevicti, Halitana Pubibang, Halitana Rep to Bibang, Halitana Hatpiba, Saksu Manadi can I have a mukta. And Mashita will say, Mashi, am strongly condemned to go in a night, Lady Ba, Nordic Kiwana, not only from Manipur,
Manipur Kataki Nataba, North Ski when Awang no Pokta lady by State Terani Pansi, Punba Ihoma Indiani had the Indian in a treat to have a momentum. I quite MP MP site, Emily Miami Kogish, Emily Miami Yoiba, Aduga Gomen lady by Miami Sungin Rare Kanda, or student body issue, civil society Miami with Sungin Kanda, man land lady by Indian lady authorities in the Akan Mamong Long Tongue, Kangan Mamatam, Yore, not Ragati, Kai Kai, and Kai Kai, and Smite of Busina. I quite the Yamna Numrang Ba Aduga Barat ki apun masaktam da Singari Bakambu sings the Hena Mating way you get up a Posamayam sound among the Targa later. Ipal Mayul Makataliba, Mapal Kanzebung Gallery sing maintenance Kitabak Wat Panamiam, the Kudung Sadabakaya Mayonare. Miam Matin Lupa Karur Anima Kairum Sana Sakiba VIP Gallery Yauna at the Open Gallery sing Maridana Committee maintenance Kitabak Mapung Panda Tortabadi. Atopa Sosesana or Apakaya Menshili, Yamaskimatang da Podam Ama. Maruina football sanaroi singi thoimag ni khaliba itias ka sagona duna laklaba mapal kangjibungi gallery sing asi chahi tararongi mamangdagi matamdugi manipurgi governor na initiative logduna lupa crore ani makhairom sangna yamna wana miyamdagi mateng logduna sakibani masida VIP gallery yauna open gallery ani su leiribani sanaroi sing amadi sanababu pungning thogot liba singi wakalda asigumba gallery sing asi saba matamda yamna harawa phaunoki mafam masida Sanaduna Haukiba, Sanarikia national amadi international player or Biokre, quite beginning Bakanga everybody, gallery sing asi, Hosik Nintina maintenance, Taubugi Mami Tadaba Asini, Masida Miamna Pienda Sufoundary, Marile Nevasina, Miang Changba Watpagi gallery Gimapamkaya, Neomlana Miam Gimapan Topam, Zagakaya Oshilapa, BIP gallery Gimanung de Leriba, toilet funba, Masigi Manamna, Miamna, toilet room da, Changing the forward Yaunari. Niom kaina amang aswikya toksin basu yaudaba nate amadi gallery gi mapam kharada akaya toy thoglabasu sembi daba ISTV news na thengrake maintenance taunana baleriba mapal kangjibung use preservation and maintenance committee nasu mathau phajana tawdrabanina field gi horaga gallery gi mapam kaya all Manipur football association na sit sengna ba honaba amadi awada bakya mensili haina ISTV news na mapam adu da chaluba matamda asigmo wafam singa sikhangmangam ke miyamna football tournament amadi atai tournament Yengba Lakba, Mui Sing Achatak Charaga, Sakairam Polam Sing, Kochai Chai Duna Lady, Masida Sunatana, VIP gallery da matam sang na akayatoy thoklaba chokri hauji phawba sindana leramba su thenake sanaroi kharada hangba matamda wana sanaruraga toilet room da sanglakpada manam namthibana oge tawba phaw yawe harke mafam asi itias ka sagona duna lakpa mafam oibana mapung fana maintenance tohning haibu wafam su sanaroi singi maraktagi phongdona rakhe hauji mapal kangjibung da all Manipur football association sinduna mapal shuba Manipur state league tournament lisingani shupna taramari chathri tournament chathri ngai cherak asi da phawba hibam Sida Lairaba Sinadi, tournament Togdraba Matamdadi, Kari Pibam Orangani Hibasi, Kanabayabu Wafone. Football tournament Pangtok Pakudingi, All Manipur Football Association a ticket Yonduna, Nomada Lupalising, Nipanamadi Masig Matakta Sale, Fangduna income generate Tauri. Lenana Phil Awaimal Oinasu, All Manipur Football Association, Matamatam Yoina, Maintenance Committee da Lupa Chanipandagi, Lising of Chanipan forward Nomada Piribani. Committee da Karakpa Senpam Masina Maintenance Mapungfana, Tawidrabanina, Senpam Singasi, Kari the Seasonary Hibasisu, Miamgi Wakal da Achobo Hangwede. ISTV Pawgidamak and Ranjan Amadina Ribam Phillips, Mapal Kangjibung Infal. Manipur da inline payment system chanhanaba Manipur Sarkar sem kiba political parties ingi committee na lamdam asigi akhang ahi sindagi ILP ga mari lenaba mot lobal loirabana thas gi kontra mothoi phawgi manungda Ordinance amma puthokuna November 19 phawda ILP chanhangadabani haina joint committee ILP students wing na puning jingsilli nongoi bungda leba joint committee office ta pangthokpa pawgi mifamda students wing gi convener angamana lamdam asigi khangai singi mothing amadi atopa state ta karama moongda ILP chanari haiba committee re yengsilabanina matam Sanghandana mitop sing sanghalakpagi mahutta matam chana section thorang lokot pa haibasi joint committee ki pandamni maramasina thasi kontra mathoi phawda ordinance sama semduna matik sawa ain onthokuna November 19 phawda chanhangitabani mairusingna yaromi sing convener na logdaba thodang haibasi convention ama tha asigi tang kunga mathoida Manipur college da pangthokuna makata ba khongjangi warip kya logani haiki minister amana damdam sida lairiba Damdam Sida Ladiba, bureaucrat officer Mada, Yamna Tonapana High Crapa, Nasi Powder, Excelamata, Tabak to Utorpungam Daba, I will say. Home Minister Ama, we begin my Kuningaini,
मरमदुना मसिसु लालिबा तांग 38 अक्टोबर फावगी मनुंगदा कोई लेरिबा स्टेट गवर्नमेंट मरी लेनाबा होम डिपार्टमेंट थौदोक करमना थोकी कैदोबगे थोइनो काय नामने हेंजन ममोंगी थौदोक तो चथकी हैबदो मधु थिगत पिरका 38 मनुंगदा लखतपम थोप डिसिप्लिनरी एक्शन अदु लखतपियो हैबसिमगा अपील तौजरी Aligarh Muslim University Alumni Association of Manipur Sir Said Ahmad Khan gi Samag Marfudra Tarit Subong Pok Numit Thorom Tobal Moizin Community Hall Pangtokre Thomasda Rajya Sabha MP Abdul Salam Agriculture Minister Abdul Nasir Speaker Oramba Dr. Maniruddin Saik DM College gi Department of Management Studies gi Head Dr. Khairuddin Saik Su Saryaki Tohan Tohan ba Lamda Mithoi Mihalak Laba Music da Khudol Pot Pitna Poning Thawaki MP Abdul Salam na Association Asina State Asida Local Pathabak Thom Sunda Mating Pangani Haki Education na atu wa le course ni si ya de thata ba hai ko de MP phan yo bana ya wala sa tho wa hai ko te na ai shu ni si ta nai ba ta bi ko tho shi da ko ya kyang rao na ma si de yo je re na ma yam de pau de ja ga si sai da ya de bi da Tamil Nadu ki Hana ki Chief Minister Jayalalitha ngasi Supreme Court na bail pikre. Bangalore ki court amana mahakpu sana da bamong da maran matum lepsili haina chahi mari ki kasum sangda lena ba sentence pikibadagi Bangalore jail da chayol ohum direct labani Supreme Court na mahak ki bail ase phibam khada pikibagaloina mahak ki party workers sing na puning phathan lena ba akaya to ki thabak chathedana ba khonagadabani loina December 19 phawgi manungda mahak ki sentence ki mayok ta Karnataka High Court da satkiba Apil adugi Chesang Sing Supreme Court ay holak na ba thorang tawgadabani mahang na bail dagi tholak labasu mayum dagi mapal tholoy dabani visitor sing su naroy dabani pibum sing asinga na chatrapati mahaki bail khudak ta kakani haiki Thakaya masum na sathagadaba barrier free campaign ngasdagi hodok pagalona masagi matangda Manipur Press Club ta workshop ama pangthokre Handicap Development Foundation Manipur na sinduna Manipur Press Club ta pangthokpa thorom aduda Disability Commissioner Elibosa Bomsa Hanagi Art and Culture ki Joint Director S. Bhaiga Amadi ISTV Foundation Manipur ki Chairman Dr. C.S. Rupachandra Namaru Bimiu Singwena Saruyaki Thormadugi matangda Singnaba Haiba Journal Amaga Loinana Barrier Free Campaign ki leaflet amasu release tauki Thormasigi matangda ISTV Foundation Manipur ki General Secretary Jasobandana Barrier Habasi Handicap Khakta Leibana Te Mipung Khudimukta Leibu Potni Haiki Thormasigi Sarugam Oina School College Singda Tongan Tongan wa Thorom Sing Pangtokani Handicap Singidamak Mama Amana Logadaba Thudang Habas Dasu Miam Puna Kaminana Honagani Handicap Singi Kudong Chana Thorom Pangtopam Sinda Ramp Happy Nana Amadi News Channel Sinda Sign Language Interpreter Habdanaba Apil Toki Thormasi Handicap Singsu Kunai Asida Makogi Chapchaba Diet Lay Habit Udanaba Amadi Miam Puna Kaminana Pangtopani Haki Miam the day Legaco Sindagi Puna Palmi Bapoti Heck Tangamatanda Akwai Kunai si Mang the Hena Sapapa Hena Mapangan Kanpa Tumba Kunai Maka Oinabagi Wakamda Kuna Tamsabani Masi Akwai Handicap Tangoiba Nam Soima Tangoiba Interesta Akwai Sinjaba Tumba Tempente Hibasi Miami Wakanda Habina Bigitama I Ungin Sinjari Council of Higher Secondary Education Employees Association Manipur na satarkiba matam kaktaba thabak lepagi khongjang Education Minister na thamlapa wafam ikai khumnaba utpagaloina laliba listeneni taraga mangagi class 11 amdi 12 ke exam gi yenglaga ngasdagi handok le hari paugi maratana break amatang lumination break matung damukan nataram uksari Manipur da cooperative ki chahi Umbudra kataruk surok patrom ngasi Register of Cooperative Society ki conference hola pangtokre Cooperative Department sindra pangtok patrom matuda Cooperative Society Manipur ki Joint Register 2S Manau Manipur State Cooperative Union ki Chairman L Tompisak yauna miwe kyana saruyaki Cooperative Society ki Joint Register 2S Manau na Cooperative ki khongjala hana ki taptharakle Thabak tawdaba society kharana thabak papung phana tawriba society singda apan bathing ba piri cooperative movement bu hingan handuna hena mapangal kalan balamdam ama ohena na mohona bada MLA minister singna mateng panganingi haki Manipur Cooperative Union gi chairman L Tompisakna cooperative mai pahan bada member sing mapung phana saruk yamin na badakar oi society singna lol khaktagi khanduna loan khaktagi khanduna thabak tawridabani haki staff singda ina appeal tawjani gamna Aikoi Marina staff sing su cooperator ni habiya nakalam staff sing na mating pang iraga cooperative society lingkar jeriba
Adamaba members in the Lamzing Lamtak Piraka guideline, PBReka, cooperative movements like it. Manipur State Power Distribution Company Limited Jiribam Division gi makhada Deputy General Manager N Dharendra Sharma lusingduna Jiribam gi Gulathon gi mafam singdagi mai gi aton makhazana lupa lising yankai gi mari khongwat khre hari niyom gi wangmada mai sizindanaba mioi ama phain thelba matungda thadok khre hari jiri kaithela mari Gulathon kaithel dagi hujik phawgi oina lupa lak ahumlom khazana khongwat pangam le shu hari and the Sagiwana College Amadi Higher Secondary Punamakta Pangto Katorba Students Union Gimikal Gidamak Sana Kalun Sing Mapung Pana Pangto Pangam Nanaba Monitoring Cell of the College Amadi Higher Secondary School Students Union Election 2014-15 Koba Election Committee of Assembly Hari MSU Desam KSA MSF Amasung Sukna Pundun Assembly Committee Asina Mikhalasibu Niom Chumna Pangtok Naba Amadi Mayai Kabani Sasing Season Naba Tingnab Honagani Hari College Amadi Higher Secondary Kutingmaktasu Monitoring Cell Unit Amam Atuamatam the same Lagani Master Mikhal Tenagatori Amadi Mahiru Singna Mating Pangbiu Haina Monitoring Cell Gikanbina Sukham Premzit Natadro Pacharola Kangalagli Association for Supervision on Academic Achievement Thobal District Quality Education Program Bagidamakta Sobatodang Lorgani Haina Kangalagi Bozem Kozem Amadi CBS Class 10 Amadi Class 12 Ki Pekanium Chumna Pangtok Nanabasu Hona Halagani Hari Australia Macha Professor Scott na Chandil Daliba Endangered Wearable Lol Sing Yokanaba Chandil Endangered Language Committee Koba Ama Semno Tabak Pakali Habasi Chandil Daliba Moyon Amadi Tarau Prupna Kana yaning dama phongdokre ngasi Tribal Endangered Language Promotion Board ke convener Dr. T. A. Chandramani na lusing bakangbu amana Sandil ge kapamda tarau amadi moyon lol yokan anabagi matang na sakiba khongjat amada phurup ani asigi authority na phongdorkibani Dr. Chandramani na tribal loan chakwa hanaba 30% pham kanaguma singna Lana Season Biganu Haki Moyon Tribe Ki Lusingba and Dominic na District Asida Endangered Language Committee of Assembly Habasi Moyon Prupna Kangbalai Te Haki Tarau Culture and Literature Society ke Chairman and Morina Moyon Amadi Tarau Book Kangalamdana Sandel Endangered Language Committee na India Amadi Mapalebak Singdagi Santang Lautaram Lavadi Moyon Amadi Tarau na Tumina Tokloi Haki Ni de Ramena Masadi Mangmayaroi Shibayaroi Same Dabani Kangadabana, a quick copy. Other Digi Horaga Equacy 2010 Augusti Horaga Equacy Taralon Sibia Roy. Honada sea had an Asian Makada, a quick Pukapidana, Nasi, a quick Taralona sea, Sidan and Abakana, the Sanamani, the quick student lady, Aduga, Hunter, the quick Widana, Yamno Tabak Amana. Endangered Language Asigi Makada Chandel District Asida Endangered Language Committee Ama Chandel District Asida Lay Hana Akoibu Pau Piba Matamda Akoi Amna Maklami Ramdi Masi Lesulete Thasi ki tang kun gamanga da pangthok toriba ningol chakoba kumai ga mari leinana Manipur Sarkar ki makha da thabak toriba employees singi tolop amasung allowance October gi tang kun da kai ba yargani haina Manipur Sarkar ki Principal Secretary Finance Barun Mitra na order ma thokre Manipur Sarkar ki makha da leiba department sing da thabak toriba Sarkar na approve toraba hanana work charge casual amadi master role singi su makho ki phampham thopa October tha gi tolop kai ba yargani hari amoromda Manipur Sarkar ki labor department na thoki order ma gi matungina private firm amadi company the Tabak Toriba Sinmising Ningol Chakobagi bonus Pinana Kangan Crep, Palm Natraga Company, Adugi Makada Tabak Toriba employees Singna, Sahi Amada Tolop, Pangba Tolopki, Apun Basanpam Adui, Sada Nipan, Dasmik Home bonus on Ningol Chakobo among the Pig Dabani Hari. All Tribal Students Union Manipur Nasanduna Manipur Sakana Sakanlaba Tribal Puruk Kuntraga Mari Literary Progress Ki Maramda Seminar Amachung Medong Daliba Tribal Research Institute of Pangtokre Technical Sessionda Manipur University Assistant Professor Dr. Gaikam Sim Riyamai Amasung Zomi Language and Literature Society General Secretary S. Dalirian Paulna Resource Person in Wanganki Achamgi President Bariyo Sachangna Manipurda Kundariba Tribal Sungi Literary Red Asi Asukimatik Nemi Sakana Sumasi Wankana Batabak Packet Pasu Udabagaluna Matik Saba Pansu Tambidri Haki. We would like to request the government to allocate fund
and measures taken up to develop the languages, in the sense that so far what we can see is that there is indifferent attitude of government towards development of tribal languages, and there is no development of scope for tribal languages, and there is no fund to develop the tribal languages in educational budgets. No allotment is done so far, and different tribal languages groups are not having, though the share is supposed to be 8.8 lakhs, that comes to a total of only 16 lakhs. How can these 34 and 38 tribal languages be developed with just 16 lakhs? So what we would like to request is that there should be sufficient fund for each language. Ngarang numidang waram Imphal Urban Cooperative Bank ki General Manager ki mayumda nongmai kapsulam madu Maoist Communist Manipur ki Red Guard na sathaki bani haina lupasigi Secretary Publicity and Propaganda nonglen maite ki charola mana claim tori September 18 ki ayukta bank asigi get mawangda bom ani plan toromba loina hoki batang kun ga terit ki numidang waram da bank asigi Vice President ki mayumda bom uma plan toromba dusu lup asinani haina sendorli Northeast ki music bu mainland Indian ki music na India masama oina loina dabasi laibak thibani haina emsuna thadrok pacharo lamana khangalagli chathagli ma thong asina Northeast ki miyam bu India masama oina khanba ngamde haibasi tasengna taklei Bangalore da engineer tamba Manipuri mahiroi ama Canada lon ngang de haiduna handak tamthina phuki bathong asi emsuna kandem tawi todo adugi matang da Manipur Sarkar Bharat Sarkar amadi Karnataka Sarkar da kanna taksinduna achumbalang la langjin puthokadabani haina dabi tawri Manipur Sarkar na suguma todo asi thingnana ba hona drabadi Sarkar panbagi mathau tadre hari pot laiba yon bada sizinariba word and measure gi khulai khudimak stamp tawraba achumba sizinabiu stamp tahuda balera basu Imphal area gi oina lamphel da leba word and measure gi office da stamp tobiu ati district singina manak nakpa word and measure gi office da tobiu hari package item singidi maximum retail price dagi hena yondana naba word and measure Manipur gi cherola mana khangalagli hauzik break amatang amukana lominasi amukana taram no usari Kairau Gram Panchayat ki manung daliba Kairau Bitra Langdum Laifarok amadi Khandok ki NREGS ki job card holders singi senpam local MLA ke thamarjit na puthok tara thamle haina Kairau Gram Panchayat ki job card holder association sinduna Kairau Langdum gi pau gi mipu amada pangthokre association ki secretary ke nautona puthok tara leriba lupa lakh tara ga mari gi senpam asi laliba tang kulumde phawgi manung da puthok tara badi association na kongjang kaya changsil lagani haiki Koi Kairau Kendra ki oina job card holder singi phangum thokpa senpam asi pigre adu MLA na mari lena ba haibadi card holder singi da matam tana paisa du phangan bi da taraga di mari lena ba authority ga loina na kan mukhanjing jangchalani Manipuri Lomi Loop Moirang Area Committee ki convention pangto pagalwana na thau punana ba Muhammad Angombu President amadi Aisurajitpur Secretary oina mathangsina khalle hari All Manipuri drivers and the Police Welfare Association get advisor Oibatanatra Pandam ki President Oiba Yumnam Sa Dilip Kumar da Distinguished Services National Award Pirakpada Association Nasina Thagat Pamadi Nungai ba phongdoragli Ningol Chakob la pagamari lenana mera thagi sanarai haneming thon ba ningol mela ama Didim Road Takelemam Leka ki club ground dang sidagi hokre tangkulum de phawba sathakadaba mela asi ningol haina kauba organization sinbani mela asida halum handicraft na singba polam kaya ningol Chakob ga mari lenana miyam da phangali lunena angang sing oiba game kaya su yauri Aruna Piari Creative Art ki Managing Director Aruna Piari Salamna Mela asina lamdam asina puthokchar be halum ki production sing lalib ningol Chakob festival ki khudol pot oiba yaba polam kaya su marang kaina phanghali miyamna mela asda leng birektuna miyeng tabirana so appeal tawri Rhythms of Manipur ki nauna puthokpa music fusion Durga ngasi lambai khonang khongda leiba Pal Repertory Theatre da pangthokre Thoramadu Manipur ki masak narba mioi kya amadi artist kaya na saru yaki music fusion asi aribam Lakshmi Rani Devi ne direction pibani fusion asida traditional Manipuri Indian classical amadi western ki oiba instrument kaya sujinari panbiyai Rhythms of Manipur na Hozu Pawda Tongan wa fusion music kaya puthokuna miyam gi puning jingsin khrabani
Oza Singi Tolopta Misang Mikai Naiba Sakagi Thong Yaning the Pondokuna Amesta Zone 1 the 4 Power Yoza Singna, Kutang Sarai Henbeke Kongjung Junction Libasida Sakana Tosata Batarbadi, Sidri Power Sarai Henbeke Kongjung Junction Lagani Haina, Oza Singna Pondorli, Kuyat Hong the Liba Amesta Opista, Sarai Heliboza Singna, I could get Mahangano, Oza Singi Todan Karino have a wakal Kalani, How's no me when a Sarai Henbeke Kongjung Junction Libasida Sakana Tosata Badi, Oza Singna Sidri Power Sarai Henbeke Kongjung Junction and Sam Sari Hairi. Awaba PB by Tare, I say we are a local view, the 05 Harmamang, the Chanagiva, the music point is scale PB, but was up to Junchal Matunda. Was asking the Awama PB, was asking the Canada hold of Pishashing of Madu, Chanabayaroi, Manipur Heart Foundation, Senapati District, Maram Dagi. Sky Hospital that would the like another a atligi among Manungi, Awaba Yanglaga, lying with a mating or Nenopolo Policing Tara Mating Pankre. Canala Jedrava heart patients in Punsik, Kananabalamdums, the Lady Baluching Basing. Lanai Mui Amadi Miam Gitabak Tori Basina, Manipur Heart Foundation, the Mating Pang Binanaba Foundation, Founder President Dr. M. Sam Kishwan Apple Tori. Manipur Heart Foundation, the Kisin Tauraga, Light of possessing the Kagramating, being an about to save the life of heart patient. Nongatim Pahari Memorial Trust Impal Amadi Ichel Club Dibong Jiribamna Punna Sinduna Nipalak Suba Nongatim Pahari Lake the beginning sing Thorom Gamari Lenana Manga Suba Ishay Sangam Navatorom Trust Asigi President Bizen Kumar Sharman Hodokre Competition Nasita Punna competitor Niputari Nasaru Yari State Finance Lisingani Trom do Tramari Santang Makada Hairok Zilla Parisana Sengwa Sagat Pa Hairok Part 1 Haitu Popi Part 2 Laimayum Lekai Part 3 Torongum Lekai Kaithel Ohum Sangakre Tormasida DRDA Principal SS Harimohan Sharma Zilla Parisad Member Hairok SS Dineswari Susaruyaki Torongum Mari Lenana Al Urbamiyo Zaniga Humbudrada Pension Card Singsu Yentoki District Water and Sanitation Committee Impal is Nasinduna National Sanitation Campaign Saruk Amoina Luna and Lena Bagi Pausal Puba Kongshat Ama Tulihel Ang Tama Song Pori to Pumsing the Sakre Kongshat Kimanguna Pangtoki Batorumda Youngster Dynamic English School Principal K Momocha Tulih Gram Pansayat Ki Upapradhan KSS Chandrababu District Water and Sanitation Committee Impal is Member Secretary EEKSS Lalita Babu Planning and Monitoring Circle gi SEPS Yaimasu Saruyaki. Katana Kontozum Maka Youth Development Association Amasung Women Development Organization Kusanatuna Mayaka Chinjak Amasung Masibu Tinganama Pambai Habasida Miyam Mipuma Ibudu Nongda Line and Pakang Community Hall Kontozum the Pangtokre. Mipumasida Karagi President Vimnam Bratan Association President K Toiba Women Organization President Bimolta United Club Organization President K Manihasu Saruyaki. Mayai Kabachinjak Tinganaba Club Merapabi Singna Chanchilak Pakongjang Singda Miyam Punna Saru Yaminanaba Haina Walep Lokre Hauzik Makatana Sanabigi Pau Lobisi Sanabigi Pau Pizari Regional College Lilong Chazing in Upamadi Nupi Team Animak Manipur University Inter College Softball Men and Women Tournament ki final chankre Manipur University Sports Committee ki Miyang Makada Enzimani College Kurai Charian Thong Sinuna YOSC Ground Kabi Sweta Satariba Manipur University Inter College Softball Men and Women Tournament ki ngisi sanakiba nupi masagi ahan semi final da Regional College Lilong Chazingna Enzimani College Kurai Charian Thongbu Rantara Gamari Mangada Maitiba Piduna final chankibani Nupamasai ahan semi final da su Regional College Lilong Chazingna DM College of Arts Puran Taragamari ani the Maitiba Piduna final chankre Atopa semi final amada DM College of Science na NZ Mani College Kurai Charian Thongbu dan kun suno da Maitiba Piduna final chanki hayang nupi masagi final da Regional College Lilong Chazing amadi Manipur University Kanchipur ka sanagani nupagi final match da Regional College Lilong Chazingga DM College of Science ka sanaragani arobuni pita Manipur University Kanchipur ki Assistant Director of Sports Dr. Says Pradeep and Zimani College Governing Body ki President K. Ace Nimai Charan Donor NZ Mani Governing Body ki Vice President NZ Gokul Chan amadi Secretary K. Sana Zobna Thorma Pusing Oigani
Manipur Table Tennis Association Sinduna DM College Campus Talaiba Indoor Stadium na Sathariba Kontratuk Suba State Amadi Inter District Table Tennis King Sanakiba Sub Junior Girls Singles Ki Sanakibada Tobalgi AK Bidu Impal Iski RK Chelsea Tobalgi S Senarita District Ki TS Janita Impal Iski TS Benita Magi Lamba Mai Tiba Bidu Matangi Round Chankre Junior Boys Singles Ki Sanakibada Tobalgi W Lantoiba District Ki Y Bidyasor Impal West Ki Kano Bisnupur Ki Kesanato Amadi Impal West Ki Rohit Mai Paktur Matangi Round Chankre Cadet Boys Singles Ki Sanakibada M Mahesna M Salananda Bu set Ani Amada Mai Tiba Piki Cadet Boys Team Ki Final da Impal West Team Ena Impal East Bu set Homamada Mai Tiba Pikre Sub Junior Team Ki Final da Impal West Team B na Impal West Team A Bu set Homamada Mai Tiba Piki Junior Boys Team Final da Impal West Team B na Impal West Team A Bu set Homamada Mai Tiba Pikre Men's Team Ki Final da NG Manipur na Manipur Police Sports Club Team Ebu set Omsulu the Mighty Piki. All Manipur Kerong Association Sinduna, Tawaibangi, Tau Grounda, District Mangagi, Nupamasa, Nupimasa, Hanoi Chamagani Pur Yaduna, Satariba, Kunmadi Suba State Level Ace Group, Amadi Inter District Kerong Championship in Sanakiba, Men's Single Matchinda, Impalueski El Gantuibana, Impaliski S Bimulzit Point Kungamanga Suno, Kunmanga Taruk. Set ani sudah Mai Tiba Pikre Bisnupur ki N Ranjit na Impal Iski S Romendro Bu point kun manga teruk kun manga tramatoi set ani da Mai Tiba Piki adu semi final chang mangam kre junior girls ki quarter final match ki sana ki badna Tobal ki M Monica na Impal West ki Chinglem Bibu point kun matoi sino set ani da Mai Tiba Pikre Impal Iski A Bidyana Impal West ki tes Keviton Bu set ani Sunoda point Kumatho Sunoda Mighty Peter semi final chankre sub junior girls ki single final da Tobal ki M Monica na Impal West ki Dipawali Bu Kumatho Suno set ani Sunoda Mighty Peter final chankre Impal West District Football Association Sinduna Malumgi YWC ground da tim Taragani Thuna Saruk Yaduna Hayeng dagi third division football league horgani Autopiki Thoramda Malum Gram Panchayat ki Pradhan ke Ibayama ke Karnajit Singh Memorial Trophy ki donor ke Kuber Impal West District Football Association ki President S. Ratumbana Thorma Pusing Oigani Ahubuni Biki Ahan Mesta NCC Kongampat Amadi FC Lamsanga Sanagani Anisuba Mesta TDC Mayang Langzing Amadi WSC Garang Munga Sanagani Kumuksam Zokisna sponsor Tawtuna Impal ki Mapal Kanjibungda All Manipur Football Association Sinduna Sathariba Mapan Suba State League knock out stage Hayeng dagi horgani Ahubuni Biki Nungtilpung Baru kami diterangkan pada ahan ba match ki oina SSU singzamai amadi trupu nambol ke sanagani anis ba match nungtil pungani kami diterangkan pada Zomi Football Club Josanpur amadi traw koketel ke sanagani Garang state likini Samsung MPS sanaki ba match luar bamatungda port official sing pamba chokri amadi medical box kokha ki ba thodo kamari lenana Manipur state liki committee ki miphamna kupna yang silba matungda nisa thamoi bangi assistant coach TS Sibidati Matati Action Lokatre Nisa Thawibangi Mathang match da technical area da mahak changan dabagalon na rupalising ohumgi fine thina ba sukhangan kre Lajun thaw apun makangkut thangoi bana sinduna kangkut asagi kangsang da kangkut taraga mari na sar yadon sathariba let Waikhom Gambini Laima Memorial Kendra Wise League kam knockout kang tournament king sanaki bada ke samthong kendra kangkut na nabol kendra kangkut pu panjul taraga mari taramatu da kap tu mai ti pikre hayeng Taka Tawaiban Amadi Tongzu Kendra Sanagani Hosik Nasinong Magi Wakiba Aying Sagi Pau Pizari ICAR Lampel Pataki Pamba Pau Gimatungina Nasigi Quadigi Sabasi Celsius degree Kungamapan Dasmik Mangani Quadigi Inkibana Celsius degree Taraga Taret Dasmuk Taret Waki Nuksiti Yobising Manichang Ayukta Chada Madpudraga Manga Nimung Matungda Sadung Pumatoi Waki Nong Chukide Houzik Lushla pada maru iba pau amukan epizari polling station kharada charang na bakhara thokpana tana hiang lamgi mar chemical shanti oina lotion kre sada madpudra mari mathakta bot thadana ke awano poki miya butati tawina tawri bathawang asi awano poki apun ba ihau amana mainland da para tambi ba matami yaure haina MLA nongthong bam birena phongdokre Amadi Impal Mayul Makta Lady Mapal Kangzabungi Gallery Sing Maintenance Wat Panamiam the Kudong Sadabakaya Mayong ISTV Pau Miyang Tabiri Sing Amukan Kundari